Lho ya, tak sepil nih lokasi zaman sik Jemokoi ketemuan bocah-bocah ini gini gitu. Gila bro, tak sepil nih lokasi zaman sik Jemoko ben ketemuan yang jembatan Dawung lho. Ya, ini kini di sik zaman sik bocah iki anu bro, wis ning ben ketemuan. Ruam ini kini. Alah, zaman sik SMP aku. Tidak salah saya anu MTS. Gue ini kini ketemuan sore mulai sekolah ini kini. Nah, nyakro nih kalau bareng tuh bisa ini lingkuh turut gampang nih, turut wesi-wesi jagongan cerita-cerita dan kono kuwi biasanya kono kae ngarep beda motor kae di sini saya tepu-tepu bolo saya ruame. Nah ini kini bareng di saya ruame ini ku beda kayak jagung-jagungan yang kini karo cewek-cewek ya mas kakak enggak salah zaman MTS bro ruame saiki wis beda lokasi saya dolan wis ndak ning kene buah ning di parane di janji ketemuan cah-cah ning kene jogro jagungan cerita-cerita wis ning kene.